Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. As-subhu ba'da min tal'atihi wal-lailu daja mi wapratihi faqa rasula fadla wa ala ahda subula lidilalatihi kerpoek gengem prai ku cahya wajahna kerca angge cedem ku hidang rambutna luhung pangkatna agung wandana ngembarkeun agama ku huja sampurna kazul karami maulini ami hadil umami li syari'atihi azka nasabi a'lal hasabi kulul arabi fi hidamatihi gudang kemuliaan sumber nikmatna ngajak umatna megang sunatna bagus turunan agung margana Arab menakna ngakhodaman anjeuna saati sajaruna paqal hajaru suqal qamaru bi isyaratihi jibrilu ata lailata asra wa rabbu da'ahu lihadratihi tungkul kayuna ngucap batuna belah bulana piwarang mantena Jibril teh sumping wangi isrona Allah teh ngundang ngadehesan anjeuna nala syarafa wallahu afa amma salafa min ummatihi fa muhammaduna huwa sayyiduna fal izulana li ijabatihi kenging kamuliaan ti Allah ngahampura tina dosa-dosa saking umatna Gusti Muhammad panutan sadaya bagya berkah bakti ka anjeuna man shalla alaihi al-maula kadza al-mala al-ala li jilalat
fanusalli alaihi li ta'atihi wa ala alihi wa sahabatihi. Allah ngahurmat kakangjeng nu mulia, malaikat oge ngahurmat ka anjeunna. Mugi Allah nambi rahmat sareng salamna ka kersamantena kulawargi sahabatna. Allahumma sholli wa sallim wa barik